Ni Madame Ingabire Victoire umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ariko ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda ryitwa Dalifa Umurinzi gusa yahoze ari muri FDI Inkingi nayo yari ishamikiye kuri FDLR yaje kuva mu gihugu cy'Ubuholandi aza mu Rwanda muri 2010 avuga amagambo akomeye cyane amagambo yaje gutuma yisanga muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere aza gutabwa muri yombi birumvikana gusa nyuma aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Madame Ingabire Victoire ariko nanone nyuma y'uko ahawe imbabazi yageze muri sosiyete nyarwanda akomeza kuvuga amagambo akakaye amagambo akomeye cyane amagambo asesereza abanyarwanda muri rusange cyane cyane barokotse jenoside yakorewe abatutsi harimo no gukomeza kwibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nubwo bwose yamuhaye imbabazi. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana atangaza ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza wakoranye igihe kinini na FDLR akaza no gushinga amashyaka atemerewe gukorera mu Rwanda n'ubu atigeze ahinduka aracyari wa wundi. Uyu Madame Ingabire Victoire yinjiye mu Rwanda muri 2010 avuye mu buhungiro mu Buholandi avuga ko ashaka guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ariko ageze ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali hutira kubaza aho urw'abahutu ruherereye amagambo apfobya jenoside yakora abatutsi mu buryo bweruye kandi bukomeye cyane usubije amaso inyuma mu mashyamba ya Zaire cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'uyu munsi mu mitwe ya politike yahavukiye yari iyobowe n'abasirikare bahoze muri guverinoma yateguwe ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi bagahungirayo umusangamo. Madame Ingabire Victoire yayoboye umutwe wa Raider muri mwaka w'1998 wahindutswe ijwi ryabo avuga ubu ko ari abasigaye mu ngabo zatsinzwe n'inyeshyamba zagize uruhare muri jenoside babaye mu mitwe itandukanye yitwaje intwaro nka Alire, FDLR, FRN ndetse n'indi. Raider imaze kuvaho yasimbuwe n'undi mutwe witwa FDI Inkingi uhita uyoborwa na Ndereyehe Charles unakurikiranyweho ibyaha bya jenoside aho agereye mu Buholandi asimburwa na Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu twavugaga mu rubanza rwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza muri 2010 umwe mu bamushinjaga witwa Lieutenant Colonel Nditurende Tarsis yasobanuye ko bagiranye imishyikirano. Madame Ingabire Victoire amusaba kwitandukanya na FDLR bagashinga umutwe w'abasirikare wa FDI Inkingi ndetse ko yanamwoherereje itike kuri Western Union bahurira i Kinshasa muri 2008 na Brazzaville babiganiraho. Mu biganiro byabo ngo bateguraga ibikorwa by'iterabwoba n'intambara mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bihe bitandukanye Madame Ingabire Victoire kandi yakunze gutagatifuza iyi mitwe avuga ko FDLR yashinzwe n'impunzi z'abanyarwanda muri RDC nyuma yo kwirukanwa mu Rwanda muri jenoside biyemeje kandi kurwana intambara nk'uburyo bwari kubafasha kongera gufata ubutegetsi. Urubanza rwaciwe tariki ya 12 Ukuboza 2013 rwasize Madame Ingabire Victoire ahamijwe icyaha cy'ubugambanyi n'icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kwamamaza nkana ibihuha akatirwa gufungwa imyaka igera kuri 15. Yari yakatiwe imyaka igera kuri 15 gusa muri 2018 yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ariko nyuma yagiye ahakana ko ntazo yasabye nyamara kandi inyandiko yazisabiyeho zigaragara. Uyu mugore wasabye imbabazi byari byitezwe ko avuye muri gereza ari mushya ariko ibikorwa n'imvugo ze bikomeza kuba nk'ibya kera. Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene ubwo yari mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe n'inteko ishinga amategeko ku miterere y'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere kose muri rusange ingaruka zayo n'ingamba zo kuyirwanya yabaye ku itariki ya 5 Werurwe 2025 yatangaje ko Madame Ingabire Victoire wabaye muri FDLR atigeze ahinduka. Ati RDR imaze kuvaho yasimbuwe n'icyitwa FDI Inkingi iyoborwa na Ndereyehe Charles nyuma ajya mu Buholandi asimburwa na Madame Ingabire Victoire Umuhoza ava muri FDI Inkingi ashinga rya rindi rye ati ryitwa Dalifa Umurinzi. Ati gutandukanya rero Ingabire Victoire wa Dalifa na Ingabire wa FDLR na RDR nta tandukaniro ati rigihari rwose mu by'ukuri. Uyu Madame Ingabire Victoire ugendera kuri politiki ya FDLR y'ivangura rishingiye ku moko n'ingengabitekerezo ya jenoside tariki ya 11 Gicurasi 2019 yafatiwe mu nama yo gushakisha abayoboke ndetse no kubashishikariza kujya mu mutwe w'iterabwoba ugizwe n'ubwoko bumwe gusa. Iyi nama yabereye mu karere ka Kirehe yari yitiriwe amahugurwa ariko nyuma umwe mu bayitabiriye yatanze amakuru yavuze ko Madame Ingabire Victoire yabasabye kumushakira abandi bantu binjira mu ishyaka rye ariko abaha gasopo ko nta mututsi ashaka.
abo yashakaga cyane ngo bari urubyiruko rw'abahutu rutagira akazi. Abatanze amakuru bavuze ko yasabaga umwirondoro wa buri munyamuryango mushya bandika. Mu Gushyingo 2019 yahinduye izina ry'ishyaka rya FDL Inkingi aryita Darifa Murinzi, ariko ibikorwa bikomeza kuba bya bindi. Tariki ya 4 Ugushyingo 2019 mu Kinigi hagabwe ibitero byahitanye inzirakarengane 14 bigizwemo uruhare n'ihuriro ry'imitwe yibumbiye muri P5 yari irimo na FDL Inkingi. Icyo gihe kandi Ingabire Victoire yari akiri umuyobozi wa FDL Inkingi. Ingabire wiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi n'impirimbanyi ya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu wo muri Werurwe 24, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yohani Macron abinyujije kuri X yagaragaje ko atari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ahubwo ari umunyabyaha wanze guhinduka. Ati Victoire Ingabire ntabwo ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, nta nubwo ari n'impirimbanyi ya demokarasi, ni umunyabyaha uticuza wahamwe n'umugambi wo guhirika guverinoma abinyujije mu nzira z'imyivumbagatanyo ndetse no kugerageza kuba amacakubiri mu Rwanda. Tihashimwe ubutabera bw'u Rwanda bwongeye kandi bushimangira iyubahirizwa ry'amategeko. Icyo gihe ni Yohani Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, wagiye abigarukaho muri rusange. Ati uyu ni umunyabyaha ukomeye cyane, ati wagiye wanga guhinduka. N'ingingo Yohani Macron yagarutseho asubiza ikinyamakuru The Guardian cyanditse inkuru igaragaza Ingabire Victoire ko ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wabujijwe kuzitabira amatora ataha ati kubera ibyaha yamijwe mu myaka ishize. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yohani Macron abinyujije kuri X yagaragaje ko iyo mvugo yo gukomeza kwita Ingabire Victoire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi atariyo. Ati Victoire Ingabire ntabwo ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, nta nubwo ari n'impirimbanyi ya demokarasi, ni umunyabyaha uticuza hamwe n'umugambi wo guhirika guverinoma abinyujije mu nzira z'imyivumbagatanyo ndetse no kugerageza kubiba amacakubiri mu Rwanda. Ati yashimwe ubutabera bw'u Rwanda bwongeye kandi gushimangira iyubahirizwa ry'amategeko. Iyi nkuru ya The Guardian yanditswe nyuma y'amasaha make urukiko rukuru rwa Kigali rwanze guha Ingabire Victoire Umuhoza ihanagurwa busembwa yasabye, kuko igihe yari yatangiye ikirego kinyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko. Ingabire Victoire yasabaga urukiko rukuru gukurirwaho ubusembwa kuko yafunzwe nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 15 mu rubanza rwaciwe ku itariki ya 12 Ukuboza 13. Icyo gihe yahamijwe icyaha cy'ubugambanyi n'icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kwamamaza nkana ibihuha. Muri 2018 yarekuwe ku mbabazi za Perezida Kagame asaba ko yakurirwaho ubusembwa kugira ngo abashe gukomeza imirimo ye ya politike ndetse ashaka no kongera kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntibyakunda. Urukiko rwavuze ko kuba hari ibyo yategetswe kubahiriza n'iteka rya perezida kandi bikaba bitararangira adakwiriye guhabwa ihanagurwa busembwa. Bagaragaje ko agomba kubanza kwikiranura n'ibyo asabwa n'iteka rya perezida mbere yo gusaba ihanagurwa busembwa. Rugasanga igihe cyakurikizwa cyo gusaba ihanagurwa busembwa ari ugutegereza imyaka igera kuri 5 nyuma yo gusoza igihe cy'igifungo yari yarakatiwe, nyuma y'uko urukiko rukuru rwa Kigali rutesheje agaciro ubusabe bwa Madame Ingabire Victoire wari wasabye guhanagurwaho ubusembwa. Yihutiye gusohora itangazo avuga ko ababajwe n'icyemezo cy'urukiko kuko kimubujije amahirwe yo kuzahatana amatora nyamara yabishakaga cyane. Ati icyemezo gifashwe mu bihe bikomeye ubwo u Rwanda ruri kwitegura amatora y'abadepite n'aya perezida ateganyijwe muri Nyakanga 2024. Amatora nizeye ko nzahatanamo nk'umukandida uharanira impinduka na demokarasi mu Rwanda. Ingabire Victoire yafunzwe muri 2010 nyuma y'uko ageze mu Rwanda avuga ko agiye guhatana amatora ya perezida arateganyijwe, ariko nyuma aza guhamwa n'ibyaha birimo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Hanyuma ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 2025 nibwo ikinyamakuru cya Akadomo.com cyanditse imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyanditse inkuru cy'umutwe ugira uti hahisha umugambi mubisha w'abambari ba Victoire Ingabire Umuhoza. Ati bashakaga guhirika ubutegetsi. Ati umutangabuhamya mu rubanza ruregwamo umunyamakuru Nsengiyumva Toneste na bagenzi be bareganwa basanzwe ari abayoboke b'ishyaka ritemewe gukorera mu Rwanda rya Darifa Murinzi yabwiye urukiko uburyo abaregwa bari bahuguwe ku buryo bazashyira mu bikorwa umugambi wo guhirika ubutegetsi nubwo batabigezeho. Umutangabuhamya yahoze ari umukozi ufasha Ingabire Victoire Umuhoza uyobora iryo shyaka, akaba aniyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Abaregwa bose icyo gihe batawe muri yombi muri 2021 baregwa ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa se perezida wa repubulika,
guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko n'icyo kwigaragambya cyangwa se gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hari kandi guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ni ibyaha bikekwa ko byakozwe muri Nzeri 2021 bishingiye ku mahugurwa yakozwe n'abanyarwandashyaka ba Dalpha Umurinzi bahugurwa ku buryo bwo gukuraho ubutegetsi hatifashishijwe intwaro. Ubwo umutangabuhamya yageraga mu rukiko rukuru, Maître Gatera Gashabana yavuze ko uwazanywe mu rukiko atafatwa nk'umutangabuhamya ahubwo yafatwa nk'umutangamakuru kuko yagiye agaragaza ke afite isano ry'ubutegekane hagati ye n'abarimo Sibomana Sylvain yita ko yari umuhuzabikorwa w'iryo shyaka. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko ryerekeye ibimenyetso nta nenge n'imwe yatuma uwazanywe adafatwa nk'umutangabuhamya. Urukiko rwanzuye ko uwaje mu rukiko afatwa nk'umutangabuhamya kuko yahamagawe ku busabe bw'ababuranyi. Perezida w'inteko iburanisha yavuze ko ibyo Maître Gatera Gashabana avuga bidafite ishingiro kuko nta sano y'imitegekane igaragara hagati y'umutangabuhamya n'abaregwa. Ashimangiye ko nta mpamvu n'imwe yatuma adafatwa nk'umutangabuhamya kuko iyo haza kubaho impamvu ituma adafatwa nk'umutangabuhamya atakaba yarahamagawe n'urukiko. Umutangabuhamya avuga ko abitabiriye amahugurwa bahawe ubumenyi bushobora kwifashishwa mu gukora ubutegetsi hatabayeho gukoresha intwaro. Yagaragaje ko abari mu mahugurwa rero bari barebeye hamwe amatsinda bashoboraga kwifashisha mu bikorwa bitandukanye, arimo abarimu kubera bahembwaga make, abanyeshuri biga ntibabone akazi, abahinzi basoreshwaga umusoro uremereye ku butaka, abantu bafunguwe ariko barahamijwe ibyaha bya jenoside, abazunguzayi ndetse n'abamotari. Ni mu gihe abo bagombaga kwirinda barimo abasirikare, abapolisi, abacitse ku icumu, uretse abagaragaje ko bifatanya na Dalpha Umurinzi nka Karasira Uzaramba Aimable na Idamange Iryamugwiza Yvonne n'impunzi ati zatahutse mu mwaka w'1994. Yavuze ko bumwe mu buryo butandukanye bari kwifashisha mu guhirika ubutegetsi harimo imyigaragambyo hifashishijwe inyandiko runaka, gukoresha indirimbo n'imyambaro y'ibara rimwe n'ibindi. Hari kandi kwanga kwitabira ibikorwa bya leta nk'inama, umuganda, kubitsa mu mabanki, kwishyura mituweli ndetse no kutagenda mu mabisi no kwanga kugura ibintu byose bikorerwa mu Rwanda bya Made in Rwanda. Ibindi biyemeje ko bagombaga gukora ubukangurambaga binyuze mu bitangazamakuru birimo Mubavu TV wa Nsengimana Toneste na Ishema TV wa Cyuma Hasani. Umutangabuhamya wari usanzwe ari umuyoboke w'ishyaka rya Dalpha Umurinzi anarihagarariye mu ntara y'Iburasirazuba, yemeza ko yahisemo gutanga amakuru kuko yabonaga ibyo bigaga byari bigize ibyaha. Yasobanuye ko yagize impungenge yashingiye ku byo yabonaga bigishwa, bituma rero atangira gukusanya ibimenyetso ashobora kwifashisha mu gihe agiye gutanga amakuru. Ati nakomeje rero kwitabira amahugurwa ariko intego yari gukusanya ibimenyetso nshobora kwifashisha kuko nari namaze no kuvumbura kare ko bigiye kwigirwa mu mahugurwa ari ibyaha. Yavuze ko yagize impungenge na mbere y'uko amahugurwa atangira, ati kuko yasabwe gukoresha imyirondoro itari ye, gushaka abavoka ati badatinya bazaburanira uwagira ikibazo, ati no kuba yarabeshwe ko ari amahugurwa y'icyongereza kandi atari byo. Maître Gatera Gashabana yamubajije niba yari yarahawe mission yo gukusanya ibimenyetso cyangwa se yarahawe akazi no gutangaza uwari wakamuhaye. Yasubije ko buri munyarwanda wese ukunda igihugu cye iyo mission yakabaye ayifite yo kutarebera ikibi gikorwa, bityo ko nta mission yari afite cyangwa se akazi yarahawe, ahubwo yabikoze nk'umuntu ukunda igihugu. Abaregwa icyo gihe bagize rero umwanya wo kumubaza ibibazo byinshi cyane ku buhamya yatanze n'ibyo baregwa ndetse agenda abisubiza. Akaba rero ari uko urubanza rwagenze. Nsengimana Toneste aho ari umuyobozi w'ikinyamakuru Mubavu TV cyakoraga kuri murandasi nk'urubuga rwa YouTube. Akaba rero ubu bose bagifunzwe, bafungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa